Kini kedai ke Akashvani Shillong ke kubor ban pule do Richmond Karluki. Kimat bekongsan jong ke kubor mentah ke step. Unong elam keseng BJP Ravi Shankar Prasad ulong bagi jenglet ki kenhon na India shikiwe kiri ke lepen pawe ke sur bagi India ke persyak ki kamle eno. Menteri rang ba ke Jalan Meghalaya ula play ke 4th Division League jong ke Shillong Sports Association. La rakhe ke sengi ki nong no senyang ya ke senam henin ke sengi. Bat ke National Testing Agency ke lepen menai ke result jong ke NEET undergraduate. Ka kubor ke babnya. Unong elam balarang ba keseng BJP ubdairu Menteri Sarkar Barim ke Sarkar Pedeng Ravi Shankar Prasad henin kesengi ulong ba ke jenglet kinong elam shikiri baper leng ba ke nyau teli ki kenhon hadian jong ka jing thombor ha Pahalgam bat hadian ke Operation Sindur ke lepen pau ke sur ba ke India ka don ban pen pau ha khamat ke perthai. Ulong bakane karai jong Menteri rang ba aduk kari ban penedon bentalang ya kiwei pat klem dapat na kanu keseng san perthai bagi dai kadai na kebenta ke jingbha jong kinong India shu ulong bagi niki kenhon kidai syapang kebapen bena bagi persya ya ki kamle no. Menteri rang ba ke Jalan Meghalaya Konrad Kongkal Sangma nin kesengi ula play ke Lempung Elekai Football ke 4th Division League jong ke Shillong Sports Association. Menteri rang ba ulong ba ke Sarkar ka kut jengmut ban kentia ke jing Elekai Football. Ulong syok babun ki samladon sap ki iet ya kene ke jing Elekai. Ulong ba ki Lempung Elekai kum kini ki player rensan ban nang ban kio bat ban lap ki klore Elekai. Kindan arp kundai teliki kenhuan kiban yashim bentah hakane ke Lempung. Ha kebekut jong ke samoy Elekai art teliki kenhuan kibayo bon ki point kin kio syaka 3rd division. Menteri rang ba ula keren ru syapang kilat belasim na ke Sarkar ban kentio ya ke jing Elekai football. Ula penmena ban aya ke jing Kershan Pisa na ke bentah kane ke Lempung Elekai da lai paulak tengka leng ba ke Chief Minister's Special Grant. Henin kesengi kakat sau terik ujelio kadai ke World Blood Donor Day ban pensuto pat ba halo ke jingdon kam ban no senyang ya ke senam ha ke rukom ke basingan. Rengkat bat kari baro ke Jowai Civil Hospital Blood Bank Center Panaliar Jowai kalarake ya ke World Blood Donor Day henin kesengi. Kamat pedeng jong jing rakie mentah ke senam kadai ai senam ai jingkermen rengkat lang ngilak ban pelat im. Hagini ke jingrake Additional Superintendent ki Pulit ke West Janta Hills Wishan Gupta ulong baam dan degawai pat ke kam syakri ke bakam kraw bani ke banok senyang ya ke senam. Ule aware ya ki balong bakin no senyang ya ke senam bakin wan chakamat na ke benta ke jing mentoy jong ki wei ke beden kam ya ke senam. Kum ke jing pen kre na ke benta election ke banlong ha ke senam arhajar arpupra. Ka BJP Meghalaya kala bujli thamai kinong kitkam na kebenta ka samoy arhajar arpusan arhajar arpupra. Bat kala penpau bakam dan jingtmu banduweng ya ke jingkershan na ke Sarkar MDA. National President ke BJP JP Nadda ula menjur ya ka kenhun bathamai jong ke BJP Meghalaya. Ya kene letho do President ke BJP Meghalaya Rickman G Momin. Kinongkit kam bathamai ki kenthop ya nrungut ki Vice President ba kenthop ya ukraw boklang basawimad Dr. Bernadette Lingdo bat Bipen Hajong na kabenta kanong ba Shillong Bernard N. Marag bat Anil Hajong na kabenta ka Tura Lakon Biam na kabenta ka West Janta Hills Arngut ki State General Secretary nrungut ki State Secretary UA Treasurer UA State Joint Treasurer Nong aiktian bagantop yu ba marihom karkerang nalor kiwei. Kadi ke kubor kawan Shapi naga Akashvani Shillong. Naga Akashvani Shillong ina beteng biang ya ke kubor. Ka result jong ka NEET undergraduate arhajar arpusan kalami inin kesengi. Bala peniyat ya kene ke eksamen da ke National Testing Agency. La penlong ya kene ke eksamen NEET na kebenta ki bukwa ban pulih medical. Na kebenta ki scorecard ki breu ki la ban yo na ke website jongka kata nta.neet.nic.in. Palat arpu ar lakngut ki yakun ya kene ke eksamen haki center baper haki lengkari. La penlong ru haki khatsau teliginong ba ki badan Shabar kari India. Mahesh Kumar na Rajasthan ulawan haka kerdan ke bahalor Na Meghalaya Shihajar nruspa prapuengot kila pas ya kene ke eksamen.
Ka skul ba Northeastern Hill University kelawan haka kerdan ba arp kendai na ki sanpuai teli ki Central University haka Indian Institutional Ranking Framework hajar arpusan. Da ka jingyo ba kendai spa lai puar point kendai iwe haka overall index score. Lale ka ne da ka bakmi yaki babun ki jing trai ki skul ba. Yaki kerdan ki bahalor menta ka snem layo da ka Jawaharlal Nehru University, ka University of Delhi, bat ka Jamia Millia Islamia. Ka senjuk kirang ba asnong ki prateli ki snong hapo ka paham rio circle bat ka dorbar snong Shangling haga district Ribhoi. Nin ka sngi ki lalit jurep ka jagat he anyut jong kanong po bat lap ba ka rukam berat nyut kala penmi ya ka jing smai utung. Kila khang ya kene keja kethe nyut bat kinong yalam kila penpau bagila shime kene senjam namar bag sarkar bat ki bor penyat district kem shimla phai khmat sha kene kejing jong kinong shong shnong ka office chief executive officer ka Shillong Municipal Board kala penmi ya ka jing pentep babaro ki breu hapo ka Shillong Municipal Board ki ban register ya ki ksau jong ki bat ka board hapo ka kendon chispa arpupra jong ka Meghalaya Municipal Act. Lale agane bandan ke jing shingan ki pat ba kham tam ha ki jaka pat ba babon ba ki ksau surok kabla long ke jing sngokhya la kentu ki trai jong ki ksau ban penti kena ba ki ksau jong ki kenam shang sha ki surok Menteri Rang Bado Kariu Narendra Modi unlet jengo ha ke jinglet jengo balai sngi jong nado menta ke sngi sha Cyprus Canada bat Croatia kani kendai ka jinglet shabar kari ke beningkong hadian jong ke Operation Sindur. Menteri Ketenat Aviation ke Sarkar Pedang Henin Kesngi ula pentep baka Directorate General of Civil Aviation kalau hukum ban kemi benia abha yaki lai pesau teli kiling sun Boeing 787. Uli tho balatau ya ka high level committee jong kireu champang nagilan baper ban kemi yakni ka kam hadian bakladon ka jinghap no jong ka lingsun dangshan ha Ahmedabad. Menteri Rangba ke Jala Assam Himanta Biswa Sarma ula kentu ya Menteri Rangba ke Uttarakhand UPS Dhami ban pha toket halor ka jingyap no ka Rosmita Hojai kabana ke distrik Dima Hasau ke Jala Assam ya ke belalap na road jong kawa ha Uttarakhand. Menteri Rangba ke Jala Assam ula penpau ke jing sukya halor ke ni ke jingklat no jong ka Rosmita Hojai bat ka jinglong jingman halor ke jingklat no jong ka. Na kaliang ki bahayeng kila dawa ban penlong ya ke jing toket ka bajanai. Ha ka jingyo ban kurup no ya ki atyar ki balabo bean. Kakenhun ki pulit ke Jala Manipur bat kiwe ki bor pahara ki la penlong ya ke jing talasi ya ki jaka ngan ong biang kala penlong ya ke jing talasi ha ki jaka ha ki khap jong ki santli ki district badan ha ki jaka them men ha ka miet sngi tho diang bat kelio kurup laispa arpu pratli ki atyar ki balabo bean ki kubor pulit ki etho ba ki persang bantrai banwan ra ke jingyat bed bat ka jingsngan na ka benta ki pat ba ha ke Jala Manipur ha Sikkim ka kenhon baningkong jong ki pilgrim ki batmu banet chaka Kailash Mansarovar Yatra kinpoi ha Gangtok menta kesngi ka sarkar Sikkim kala penbit penbiang ban priang sobha ya kini ki pilgrim ka Kailash Mansarovar Yatra kan sedang hak arputrik menta ujeliu hadian bagala sange la san snem haswa men penkot ko kubor kani ke step sa sisen kimat bakongsan unong ilam ka BJP ulaong bagi jinglet ki kenhuan na India syaki kiri ke penpau ke sur bagi India ka persya ki kamle no Menteri Rangba ke Jala Meghalaya ula play ke 4th Division League jong Shillong Sports Association Laraki ke sngi ki nong no senyang ya ke snam hinin ke sngi bat ke National Testing Agency ke lapan menai ke result jong ke NEET undergraduate bat kat tu ko kubor ke lekut ke step ke balawan chapina ke Akashvani Shillong ha ke por prabajing in so ke Delhi station na ke benta ke kubor ke kten ndi ke ban bot ke kubor ke kten pareng ha ke por prakat san minute ha ke por prashteng na ke station pinyo ya ke North East News ke por menta ke agenda partat prabaji